Okay, kal ikaw na siwas kewa. Kulo ke masimit, kulo sikat ke mo lush, ke kat moul, ka ben chun len sim inge, ke ikaw sa inge. Pain gos kewa sa ma wigat nge, sa ma eva da ka ba wigat. Kulo ke aslo usan kewa. Am na still chuk ya gidan share your life singa mit, nakatawa sumproy. Amit digi uya inge, la Minister Frank aloka, Degnis ena, ilos na ashfinen hilo inge, geo cham cham nge, ilos we got chang finan hilo, o ye ko. Na shukya gidan share ya ma inge, katafa fast na mit, share ya ki. Nagusto mo taga we got chang benge, in pain ko was namnas ko sin mo esas share ko like ye metliki gidam da we ko ngansang unim da psikolosh nge nga fa uselod lo Mr. Frank digin sena ilos na sa mini kesla at ko non ko nga pro guest at ga ilash na nga siya selosin akfresh announcement we ang da sa mini kesla atuo hatta je ke wala si was kewa no shukiran sangonim tak sigulashine nakatwastamit when you check it fika pashesh along pasek. All right. Well, friend, ikaw Kayo Dublin said that. halo. Halo. Halo ah. Yes, Hindi aloha. pala pag-asa. Giba na we fact. Fact na dafong na. Halo. Just saw them. Aloha. Yes. Chelsea, Cheryl, where are you going? Yeah. I don't know. Aloha. Banga fact. Halo si banga fact la. Umreli aloha mahalo. Yes, that's good. Halo. Nonetheless, should sang on index last night. Okay, gal insivak bain gos ke wa gulog ashto san. Um, going to stay misenge kadash ke episode ak singa ul ke Alu In Ekuh lash ke ye 2020. Na ngai vidli tak de vasta me ngan siak lat gani lasha. Na we be ye se mai evita ka na ke camera na so ki bel. Le Minister Frank Alu ka wala lang tigni se na ilos ashvinen hilo gashna kona ingena. Nas we ka siak lat gani ka vasta me. Kat proy. Olem gat flat na ka sum gao singe. Ins Philippes aquele na shu yok lash. Kuloke mo lash, kuloke long lang lum na shish, kuloke mata ko kum esa shishin tang ak in se oye got mai ta. Kuloke len se inge got gobin flot alom shish, to bin got dai kilit se. In some be ak fashe in a lash mai ta. Pam dal mitig de vashna mit ke program se inge got tiak na squeak. Ak cheshe mo dan in sias, o ka mangandalum na ingot. Gaslum in mo in fale o in along silum bamber ko tiak su. It's kadil gimaingi ngwang ni plaske. In manalo ko dakkalo bingin ta koki gaslum. Bamber we got ayebe puento ko may lusimo in we got nye
Well, they can just go get alien get technology access lag din belingi. But bro, begel it's a lot. I begel digni sena Mr. Frank it's a los finen Big Island again again los ashko los kin geneko los in lango selgu and I see my own yes sema ego big dot na fabulous. Well los kin los ashko. But we get the viewers again. But los ko in we got literally gas. I mean, gaston by gosh was gaston by si may jowa na siya. Kulong labo at kulata. Paano siya flash at price yung you might na kayo. Anyway, not just Christ good boy. Amen. Amen. Kalau lagi kalim ya, we inge Mr. Friend aloka walang digni sena in Big Island. May Irving Bella na silos kasi siya ni guest la na wembe announcements till you my father ko na Mr. Frank, Irving Bella too. Okay, what Dublin sirle. Kawo Kung kawo. kailangan lal, anak ko scaling yan, kadar fiden big island ke oyama fal gidan we pa show up ke ak fash sila in accept fila pe mugui ko ke may clash ma pang la pe finena. Na ba nang buying ma katash ke machine ito shakta. Ke maingen na go fash siya. Shek pa na pangalan si mga katsulela we inse sila ke ma kaden kain we ak fash pe. Online Bible study ka alu ke ikan tu stilasha. Na panang na katsuk oyes yung mga kain shaking katleben na ke kadin makain mo samsam na wipe ace inse misle ace ka ke kas na gawa may dafa ak fashiaksin mit kalan sa barulan lem gat ke ka. Na panang kulamalam sin gat ke layla mainge second lang gani clash kat kain mo ya. Mainge tikisben kat pa me kat pa siya ka me mana kispen kalan lan kat layla na sikum ako min civil batagani ki kastan ke ka na panang ana ka king of ka kat arch finen away instructor excitement la from mape ki kastan kat pag days mising ya mana wa kat li nga elmo na ke matash kat li kakselim kat ke instructor pensing pa wo pa la kidat ke ni sisin sigi kas mo lan kat let's step back la ka instructor nga pain goes ta kay wa viewers on Fingom Martin Galatari Glon Singat Kiastum Tarian Fingom Jack na Suk oya may uskom yak na in Tony Lasroika Katil Klang na sis na gawa second la stepless Klaman lap tamanin. All right, naman Frank kung gulo. Gulo ke gusash finen Big Island in ako got lepe. Nasin siya ulas ke mas finen Big Island ngayon. Navalade putin asur putin broilers. Nagkimarlos yung inyan askeo. Na ginagawa belo na sindig ni Sema, may vaccine yung may tumas ko yung roman. Sena, Lap, iba na si was na kaywa, iba pe. Nasum damlan sirle, loman lam zingat game ke aru lomero. Kat kain chat na fash kat ulela, kat siya na ulela na ke. Na masi meding kain buying goes na kaywa may matakawi kata, lon zingat pe ke was ke goes so tayo lain kan takawi kat siya sinsi ke gas lan. Lela dangon madalal inaning kat na kaywa, elan kain ay nag-price ko. Lumpia niya tamen sirle inano ko mangon madalal kadin makoin fact la kayo wa mamail kinarik maging kading fact la kadin ko anda kayo ni pe lotay la ma en si mail kina kadin lutwig ke pangan marshiruk si pena nag Facebook page Monday, Tuesday, Wednesday, kulo na malap na si Nemina, pinen Honolulu, Rena, Levi, pinen Honolulu Ben Leminister ski pari ko siya Arulom analena appreciated ken kadash keo kunokan tulungan daw yak tar may finja clash the Freddy said the sending daw yak
Metriki Wednesday. Saplayan Wednesday. Kilogak sa gingat kipense nga eke mana kaywa eke was na kaywa. Kilamalap. All right, degil selam gula. Gula ke may faking ngayon. Gide şuna lagi program var. Gide akfashi gunakan ke weeking kay sila nito ya ngay akfashi Monday. Gide sumyo lagi for akfashi Tuesday ang ngay siya dog Wednesday. Gide tagay di get tosta. Digin just ko we got fine gum. Digin just ko laman ya kada ke connection na na Belsel to we got jangan na 11 to gas la. Na Friday on gide si aga show ige yok na is sunni oldu ni zena. Ben davian na dosta be pa. Aşı to ge set na. Fayakın olsun kan gide sa gide şu nakatafa pon faya ge set. Set down gide lo doing set. Nangasib aklin belos sa bato gas lang pain kum Marcy Keslin loge kumdago gasla pai we do that saglo ge molash. Kokumasho ye Marcy with that kalim ye. Ash in Ontario, California, Southern California. Digging Driscoll Ashbin and Kent, Washington State. Na digging is a Lebanese friend like one Ashbin and Big Island again ke Moss you Ashbin way, Na Marcelin Marcy kulog do gas plan. Nakita lagi mo dito da. Ano kaya kalim yan? Ngaya kasi si Fesi ke mande yan Si Fesi ke mande in fact mo tang lal job na ginanon ko si was Matiyatople. Tang lal job na ginanon ko si was si Matiyatople. Na marit siya ke job buklal job sapta siya liya fosit ko siya. Now, in fact, kadishik characters ke may read ngayon, kawak tawululal so bang umindi ready for sa agos tugas nga sapta agos tugas nga lako saan pel shamram singan then mo first round jam singan kawak lal chop ng ko shamram na sale ke ilya malash kengan tapos singaw lime kosh nige longol siyan belak luwalo sibata ko shamram nasil job ke mas malash kengan na morit nam senge aşkı sapta singaw ya fosilge fosit koshan kung hindi is fosilge fosit sapta singaw ya singanda na sobel fact kaya ba sobel tapuk fact silan lan kawak silal bilhat bak kawak silal yan. In fact kainin ma fact kainin ma nagimisan dalig na job nagisukal lal fong ilal niki ba na ilusin in fact mo so kumte sukal lal fong ilom gekat. In fact makinte akayel oneng may saghakluk kilol. Na nasish may ito kumli na yokyo nagipel maubesigat na sin may ito. Kato pelo ifin kadal do siya den sakla mo. Katinag den taran losh. Sab mawunag den sum wimit kan matasis kelos. Palamalos ashkean eta mikum gasla. Min pang siga ke kau toilal job ngayon. Ilos to ka mo nakimisa mo fos sapta singal gos ngan. Ilos fact na ke oye upe ma sobilash ke ngan. Fact na ke maheta ke makuduklal so. Subsvena ina tala when makudukal raela. Na ba mo reaching it ta kona sish ke sapta singaw liangan na toplal soop na ke faklal bilhat ngay masang onan sa kluk kilol ilen manasilol ilen dari falayak dari falayak ano gem dain gerdaga why don't you curse God and die
Also ko lang wem makuluk ngarela. Na gumin mod ko gani vlogin itok. Vlogin nitok ke maritsang Kaya loyam na setan el 44 suk ona si medlen shufashla. Nakada lang may singo nga lalfung ike. Yok lalfung ilokken. Kumgun sumuro na siya makumlang siya na sil may singan inay baso. Kumgun ro na siya matashok to masi fan na ngaytila ko na ro. Kundi isla mo ulal. Sa mga charm gun ke wiklu atari Hildan da alit talel da ka charm gun siya korin sa singal was singal dodo. Fakle polil sila si may korin na fakle may shof na kayo makadil siya na sa giden inshike ko at ilo da tarile ka de katang la. Na metti kita patatle an ilashbe usi singene kan na sa giden kan kain kon la. Na kalmen faxing pa may shof na kayo mapataasin may siya kadil layla manil dola may siyan kan katang la. Kadil oyepe fak na setan mo katpal layla ma setan ilan na raw. Lang kung na volage mo rin sige kung sufasol job or na si mamang sila or na sil may klan sa paru sila pangan na shock to limit kum esta mo lala na ba saptay gas bingin akile ni masikat na sila nga nakikayo may last kangan nakauklay ng dakwang so kumditari flek kumditari flek mamash kan Kadal Denzel was minsiya pa na fame na sarap na dalig natola. Pelsi nga ul mga sikyak nasil. Na me subil fact katsusum na may ritilash ngay siya mash ke ngay we payable nada siya nga kumenta ni Riti. So sapta subil simla lamayak mo sapta buksilal sob ngay simlay ke 5 to 6 BC. 5 to 6 BC the BC 5 to 600 5 to 6 BC sama palan pel singa en kada metliki kakang kada metliki pelal metliki lemon isus lang anan jud check sama puksingan suegan namin even 5 to 6 BC kalmi pa aman na nemba singan ko ben intafong la kulangan usot nemba na pa ke le nye masinga simle kulangan loin feng ila sham gituste nanga sum ko na vlog nga mistakes ba 5 to 6 BC singan nga sum kunak na paile puksinga simle at any rate, katsum na game may reaching o naging akalam yipiya nga alam. Metliki tukun bilhat sigaw glal soap nga siya nga sila o na akmanas sila na bangat toplal soap. Toplal soap ba il fact nga fosigal sapta sigal fosse. Na super fact. Ifokum de la keukia na ke gas lom de lan. Pelpas kum de la klukia dia making ki maube kum de la rana sigingen. Finne askuluk makuluk ngarela me alum del na ke. Skipot ko kung jaksingan. Kum del bangon mo kum del wolikia. And non ko mo may kayo na siging akpa ye la osh kuluklok. Mea kum del tian aklin la kat para maingeo. Il akie sie shof in shukyawi. Fasit kasan. Nga arlen a line maupe ilaroing ito. Wengin na met purong iya. Nga kefe in ash non ko siwa soik na sik. Ta wengin na met long. Na kasyasilal so ngayon il shamsin kat il shamram na sin asil bilhat
Sungata ko, aklugel, sumritis was sabta singalari gos nga. Lakalim yung kainin, Milo, so nag-miss lang talik nga tol, kayo klaringan. Wait, kaukuling ito ko, fat mga aklugel. Na bakit lalalvong ilal so, tu na ko kilalvong ilalo, or lang, ifukumdel, pero doon lagi mga aske nga. Muna kumden, humdel na ka asay, humdel na ka aklugel. Kumdi sapta sing pangisipel ma supilan na manaw pe pata na fel. Il palagin manaw pe il kayok. Na sapta sipe nang tukun na lola fax sila top sila nga nasing kawak sila nga. Ay palagin katangla. Il palagin katangla yok na kumiligi kapun marit saying na bange kawak tolulal soap nga takosam na sil inte shakmal inte akkay yelo na niksanak manasilol mayin milos fact nga naklos si fena na itiba na ikta na ke mga kumaske na ke katfin tinaklag din sham ko akkay mo bitkum won't get the gas. I mean, because nga kita no na bill hat sing. Kat shamdram da swell. Kat shamdram da alal. Tisa na bang makalita kat tuyak fa kat shamdram ku. Now may masiyok sikum na nagemaritsin. Diksyan yan. Diksyan liyang magatash kan. If hindi mayurin ka, if hindi mayin sa ngakayem, mayin sa tapak mo, min kat nikun. Nikin le me kayok figa mo daashkel. Ano keden de sorry na klukkel os. Kay nak manasil lalal fung ilalos an. O keden charm from inakayelos in tapakolos. Inakayelos in sufok na yung kat, flok na yung kat. Siyak ke gaslan kat. Kafin na keden tusisken mate sima as blamaw bengan in proy bekel ke malashkel. Nabangan maritsingan, pangwal sop nagkailan ng gasuwas, sisama diya tople. Kung hindi fos on gos, lumigas lang yung on gos nag-i-gos ngayon, sabi ko nila, sopil siya, nanon kaya kil. Pamin mga mataga yun kada, when may ka nanon kaya ka mga. Doing siya ngayon, pange Fred is Monday siya ngayon, ngayon, tuwi, buying ko mo South Carolina pa Marcy last one. Kung gulang Myrtle Beach. Alright. Kulang asloman. Nagawa na sumili. Kulang asloman be. Ngayon, nakadasyon nag Tuesday. Ngayon, flolan mo Minister Frank. Nake camera. Ilan nakfasyo Tuesday. Nakafasyo tako ke Wednesday. Lamin Frank? Alright, man konlak nagge may samsang sinabi skin kain akfashila inina may akfashila to. Klonsin gat ke stojas kong klonsin gat ke pek si masang fungulye telefon sigain kain ralang. Nak tera la oye may sikyak kain akfashi. Etet logun gat ke fashion namin. Okay. Kaya nga wala damlan sir lane aklin oye ma matawag samon ke kanon week ke mantingan. Ikesa na tayo na sobil kasta ke pelsingan. Samsam magden kain aklin, Bible of akma testal spirits, na ba nang gidan diction is sensitive ko gden kain assertive na ke gas mataga na rasa. Gasin kanaus kat like may gasrang situation na. Na ba nang finti gasrang situation na tari tia ana kitamlan sir lel vaknan. Finti may gasrang tari ti fact. Wo in ti fact ligi fact. Na ba nang oye se mai tanga si kum na ke tustenge el dia eklariki ke puklan Deuteronomy ngan kain faklas velaja ngan paro svesilas ngan fak mo rek malan yotse kumeli kasin kolan dana el capitalize yot na gatala sa ngan para capitalize ngan kal rek malan yotse aske Deuteronomy tol ngan luo sie nage akos na katin lo na Deuteronomy el takin yak la ko simusyak la akwa ki ke dalik na din Israel nga Arshfin and Moab Milos ako la nilyak na yuflan bulayan
Nagipel singe kilo samsam nge laim ka tila kali mina sil Moses tari mo ftoto me pelom kumin mise na panang solal masos nga kumelin som na lin lom nuk patal nga kumelin som na lom nuk kay nakia mai leta fa ak fashion nagipel singe takan na silos los somosun na ke osin sila los ngan ito mga kain samon ke ma sikya ke sapta tolgol siye ngan kapun sapta tolgol siye laim ka Moses el vakla ke el moula lulana yok klik ke kelan talikta din Israel ngai ay lako ay mi se pa ngai lik ke kelalo sa alana yok klikina na panang ngan ke riti ana ke in fact lang long dit kos ke tolgol sapta tolgol si el vak mo ngai ta la lo sa lulana lik ke utek na na elos tanya na line lem god ke pel mga mo kun ngai mi se elos se fa tanya na yok klikina na panang ese ni met kolon shuf na kaywa met flat na ye matak tanga fa ka in fact maingin na selos nga fa pangon ka sao fellow in or law ka or law linolos nga ita la tikun nga mi se may tingi fam tawag na ra makuluk puleso mga lutina selos pange oye si ma panang tanga na sin sapta tol mo luo sing kita matawag kaya na panang ke musi sin tawag samsam na sin mit kolad shuf nga kay wa shuf lan Israel nga el matawag ke anain kasi non so te anain ke puka fakta no on sukulal Moses el fak gas kaya nga ma takain kain introduction sila ke lame got flat slash me ke got back to in got molds in inka in sang the sense of nanaka na silos la lame got pa samsam na silos lame got pa to uselos me lame got pa sulelos le elos in metlale lan kat lalos na kasama to ka nganil fak mo fela gineng long gaslo long ako yung mga faking may lutilok fa patat na tulin off sikyak fin velo na aunfong na aten afil samsam ke pa tulin off ko aunfong messi aten afil vakne kastlok fa patat na off shing na vinen ma ta fana shana off long na vin masishko kingang itlali onain afna patat na soft ship ang soft ke tulin raindrops king ako mean ke katuntalin loms ragat porong o raindrops ke takang anay nasna matahal siya anay nasna inse mistress ke kat porong o kain ngayon nakil samsung nakia off simat kopen na naki finen mapaw lang ito into ke new weeks mat fana shanak ne elte off si malik senina lana rafa bagat sang fi nga fi na matal tuntun na nagtan malana los anay nangan matis ngan pangatin kasan kat ma musil samdang maluti na siya sa nabanang in fact lang at takan ke first mo first tolil vak mo nga fa kaksen ni lem god metlal va fakat flat lang alal akos lem god el nian mola la kalang lowos el was a paye in man gay wailara kat lowos el lara a paye el aru a paye el was a lara mas was Magum lila me si velas na ke len mi singa ke tuste el vak mo orek malon yotse na yotse ngan yotse mo el samsam kun nge ke kat long ke New Testament samsam kun yota na el samsam kun Peter ke kom pa yotse ng church of Messiah ke na ngat som na ke yotse ngan men yotse mo akum samsam ke nge pa el din a fact la ke gas translation las na ke Bible ko siya natin so ando mo lem ka del nien mo la kala na lolos ke Bible English el fact la kalam na he is the rock he is the rock ke samsam kun yok payot ke pelan lem ke ministry lan lem fin vela ke lem Jesus lem nas elpa
cornerstones elpa yotruashe kase nagisam ganyak pa nagit tutsona mi gatlon ta na yot kase na yot sinama call matalik na din Israel ke belupena silos ke shalalos ne ke elos in wilderness ke yang ngaule na lame katse na katse na keshpen likke gelan talik na din Israel go menil sulelos le el sulelos le tarimo el pakatlalos el sura oyatas falling na Moses lakle la ke le misia yalda na upele liki kluklan alan wet ne el mol na matay lo sara fast ke el misia na parang in fact la ngela pange aten lem kat silas pange wala na lan kasi luti mata ka ke maluti long ako ya maluti la in fact la pange ela na aun fong mata ka na fin mai kin tu ten mange kat porong kasna tina ta ka in parakat na nakla siya. El dagay nakita yun, gastan ka din dagay si kosok lang na sikom, si mista na sikom, gastan ka tayo, arla na, finger trick den diction na puro to na, kaya sin mind point to ki, mo lasing den flock na yun limga. Na el dagay na sikom bising ke, yes, yung ke samsam na Moses na talik na din Israel, yung mising. Naman na sikom bising la, alla na post mata ka fulja kummisenge o hepena ke tamale serle charam gi molal sop nan arla na upena sin so o sopil matangla nakita ko ke Moses ilap kranin misenge ele tala pa ingi mai sikat na sin mukui sa fal ka likke ke lan dalik na din Israel panang lem katlen ka in kashkashak selos panang elos in ka experience mo pangamat ka na si kumisenge kikas mata ka your almost ka induti ka mga yaw mga simla ke plan pensi ngo ka samsam kun la mga PC ka mema tasakta el mol na si kumisenge kasan ka kahil kulaman lap pangamarcher ka tamlan sirle el kita mukuy na ke kita kay naksa fila pe samsam laske tuste na kita wi kompe ke line mai ta ka pengan Glomalap, pangan Masha. Kal, loin from Glock, akadets na Tuesday, ngan. Ikaw na sum Rina Lafay Glock, kumta ko, Kaslan be, ikaw na finan hilo. Kasay siya nga rek, kaya taway nga. Halo, ba, ben, hello, te, mahalo. Na, tingin siya na, ashpak mo nag-akadets na Tuesday, Kulomalap nga mo ka din flash na met. Kat finakot off. Nga follow ko na ke lain lakan. Kat kaya siya na. Kalbuna. Una nga okay. Little one plus the Freddy, Ow. Okay. Ngayon, ang deck yung uniste. Alrighty. Okay. Kalkulo. Fast na mid, spesing uniste an. Ang nagiging na lakalimia de Leministers Keyboard Ita. Filan ko siya, il secretary ask ke Facebook group las an akatay gde fast na mid nag-akatay ma nag-uniste an. Uniste an, spesing fact mo, maitlon kat kanawsyak lagi makuluk. Maitlon kat kanawsyak lagi makuluk. Ketika saya mungkin maulan di Israel, na may palo sa mga kada lutut ke misingi ke unistian ngan pa Jeremiah sa talimekos foskagos na singal ya na Pierre ka mungkin Deuteronomy na Monday ka mungkin Job masih date sa mga anangan fosek ke 6th century BC. 6th century pa, lamvo ko siye. Fala lagi lamvo yang alya. BC. Pangan bulan bel sama lamayak mo simle bukla Job. Na Jeremiah, Ezekiel, kadashikel
Isaiah. May palagas kan palalos kan an overlap na Jeremiah il pasi may palo ma il pas sa pugso nga yoksha kagasing sa mag lamentation Jeremiah sumosla gishipin il palo yang mo yang ul kada shik oh il di ali fakun palo la orik malari nga shi mut ko yok yan lalali fung islali nga il sham sin talik na din ka ng batang Israel kaya walos. Los likkeke. Shangish longas. Na ba il sumos lagi saptalimegos nga fact mamay sisikat na silo suma kadil fact na sil ilan sum akilimian na sinal in Israel nga. Kisisik sing aking argument non ko le. Biya pala mo siya nga. Kirat kafo fu kataske biya kay pala sing mising. Kagasa magkano siya na sa pomade ngayon in akes makinyekot. Namit nga siya lagi bilit siya ngayon. Ang tubok nagsinsiyak siya ngayon. Tup na kayaan pa. Ngon madal si makatil sang na sinmat pala si malchilela ngayon. Ngon madal si ngayon pa asyong matilal fong yung mising. Kishpin ngon dal si ngayon. Ngon dal si ngayon pa aklin niya kikot ke fakulon ngon balong siya. Nabayan na yung tilainin na kung siya kosla. Tilainin na talagang kadin siya undergo circumcision. When for circumcision, kung mata ba akli niya talagang kad. Nagawal kiway sa siya nagawal long lang dispensation of grace. Kiway siya talagang kad pa akli niya giging on madal lal. Patati na fellows. Nagaslan, kahit may si Jeremiah nga ashto mising. May nagawa sa mga peptide sa kanyang matal. Mohul kun ngon mon God. Nagdate of ka? O nag-polel si Vazi mit Galadia. Galadia sa Talimegos. Gusto ko luo, funny yan. Bakan fakun ngon pa in long si. Nagdasyo lagi may reaching. Ano nag-akalam niya? Si Vezir that mamitlan kat kanausik lagi makulog. Maitlan kat kanausik lagi makulog. Ako may sum lagi marita. Ako may taga ni ready maritsingan. First, singaw lako siya. Kita read out na phone na singaw ko siya singal. Yangan nakat siyam good. Singaw ko siya read out yung Lame God kolena il fact na sik. Jeremiah ba siyam mo? Jeremiah, mayin din ye fact kainin gasing ye. Ngay fawaro kaslok. In oyana siye in alu. Loy na ge oyana siye in alu. Pero kung what Jeremiah ilay geslan well Allah. Gaslan ka de sale. Oyana misam orek masaptaluo ke day of Pentecost ma laws law ngonlon God anin mit $1,000 mabaptize yak lang lo sham ko ram lalo santo mit mam dalong ya pangulo soy pange akilalan God na sil Jeremiah ngan na vastament nagimaritsingan Mito, if a oyana itong fa esokolos. Faklal Jeremiah nga ni kanaw sa losla. Oyana gikat umay itong furiyak yak makisiyakos din. First nga ko siya. Mit Israel, lemel usesiye matan fel, yan loisle. In line kuos, siya matan fel umit, sa arnanak ko, siya matonvel sa kuwas etiya ko in ito kasla. Tonvel siya ramagin ba is Syria ka Babylon. Pati sila ramagin ka Fred, naging may Chaldeans, Chaldeans. Samram siya ngayon, kung loy naging may read sige for single megos ngayon, na lykkeke lalosan, sjanges longas lalosan,
panay kanausyak los. Kadi lang madonvel singin to kanausla. En madonvel Israel. Isam lekelos pelal soswa ke Exodus. Soswa il usek tuan Israel. Sakala na fon na madonvel ngayon palos ilyat na en Canaan. Akwa kiwe. Masayla temple in Jerusalem, masayla sil dokosha Solomon. Da Jeremiah gezibin lükkegelos. Gezibin los ayoge maşalayla. Ayoge maşalayla ngakumin çamgın ngakumin kalim ke. Oyena finne lom şirat werin maşalayla da ayola ke. Da şokta. Oyena si mama kat filiye insan ekosla lan kat. Ekin mo pangan maşalaşmış şey. Na fona ke may rita. Jeremiah fact na sin Israel ngayon kati la usi mo to konfelsi sa mga kustikin ba gaslat musi nikin lamangan exam ka ila ko in kanaos ko usla pang masikya ke siakustin matro ke siakustin makanaos yakla na naking akum da finan America mulas finan America ekin met koshay ekin met lalvung yakat o katiya akus malan kat Nese da katakoan. E vingo ridi marizia ngayon God il God suwose. Il God na fair and just. Kalmi pa God il ganda niya kal kinasul dalla. God il usi warning. God il usi kasin sang akes makinye mweding en medil kinasul usla. Bang long lang na singa. Chimot ko did Jeremiah mga ba God sa po. Kadal sa Ezekiel, Isaiah, Habakkuk, Amos, kainin may pala sisungan, finne Hosea, Haggai, may kan na fon na kadal sa po, in es makinyos mitligil ikanakasalos le. Di ba na iklam isengi? Di ba na iklam isengi la, ashmit misengi, lalalfungin na mo, kadal tigan kanakasalos. Ilos life yung kadal de kan ara makadit na selos. Finelos tikkeke. Ash mo din maslos. Bangon na mo, may lusash ke an. Weng makadit na selos. Min me ilusash merke. Min me ilus mo da rekma. Min me ilus mo da ash lom selos mo da ash me ash malalos. Siya gusto ng delisyon nga wakanaw sa los le. Di ba na iklasik ko miseng. Siya gusto ng lakko mo, ikanauskat le. Fasta nagi may reachingan. Fos singalon ko siya. Langan oret no lang kada shoot. May push lalos ilos may un kole na sa uniye ki wengin back mata. Sikimot ko ke kati layla may kulukan da into kanal sa los lan. Fossingalikos. Ilos fa kang la fukin email alos oye be may mga nowos. Lowos and may mga nowos. Ilos fa uniya wen en na duos. Ilos fa Lucy. Casting ang aligid that. Lucy un sheep. O lost un sheep. Un cow na duos. Sa kaila ime crib. Sak fig sonos. But mayon lalos if I can house the city potjak. Ke potjak kolowos sa yok lalal fung ilowos ke. Lagnaw sa walls nga. Singal algos. A level fact. Mo, nga tuwin sigan. Fos sinag, singal yan. Singal algos, level fact. Neo inge. Leading o, if I see a siyak na phone na may clock. Mamas ngayon highlight diya masing eh. Neo inge. Pangang masing pangang casting a remnant. Tako keo. Neo inge. Finne makulungan sikyak. Di mo nakiway ka na ako siyak le. Fos singal yan.
Kelos ke elos esiak shipin ngaramay na kayo na Jeremiah fact. Fact na selos la kishipin elos for la likia. Ngayon highlight ye kishipin elos for la likia orik manasin kat saye o infel selos sifena. O elos faklan sa pamay saye ni Păi INCFL Matia ma selos. Na pangan sipe singa aking argument siya kalam ke nage siagos ten lash. Nage masimay sikya ngan. Fasinga laligos ngan vakle. Fasinga likos. Kadla layla mit kuluk nge. Mit may wingin taga uniye wen en natalos. Is kanaos la kash pa yelos. Mana ko malos rek ma upena ge finne pot silos ilos tiloka na ngan. Wall sing ani kanaos siya klepe. Wene fo kadla layla. Katigas lagi gemande fa mo kadla silan mo kum mit singan mit lalvung isilok. Kumkwen sumoro shikel, shifel, o na simam lang siya shifel ke, ta shokta. Nimit kumesta mo ulal. Kadel ko sil, mata fak maingin sikya. Na babala sikya ngay. Ke moritsil ke lal Jeremiah ngay. In fact na silos na, may kuluk ngay to, kanakos na, o na siyema. Los kana uniyen na tolos, wen na tolos, kanakos na, kashpa yelos, Oye na si mama ni los oraya que na osekle. Ta shokta finne mama mga sikyak. As may lola. As remnant. Mga sikum musenge. Kasi we un may sima. Tinapang makatlakan ka kanaos ka lagi ni kikilas. Kung finne to lang may kum digigi kum di as ka malangad kumita. Kumita ka lang makumaskyan. Tinaoy yam doon ka. Bikum likun say. Kumita le me kluk kumaron. Min nga si Fena, nga tala me kluk ngaron. Nga kulin, kata ba nga likin siya ngayon na mati na ito. Na mga pa usi meta na siya ka mga taske. Finne kat mata Amerike, mata kat mo bel kat dain mot plus pa. Ngayon fat na ba na sumle. Kat fin likike, kat fin te hakos kat finali na kimasla, kat fin dilak fletche, kat Mana ko makaturik maupeg yang ngay kanausyak le. May kuluk ngay katalendo indo ko kanausyak le. Na shokta. Ashmit na po. Semay matana kya kuklan ka. Pangan kya si ma remnant. Pangan may de cash na may mataki ako kuklan ka. No kali ko fla kanausyak na fon lang don vel singa. Ay pina na sikum ising. Katlong news ito aksang yung corona virus nga. May wasing something ID9 V corona COD okay coronavirus nga. Bakit ako aksang yung yikot? Akil ka yikot. Tasok tangan sa na ba ile kasi mo dagi malon ka. When my kanto kana aus sa malagkat. Fin kadilay lagi sipin lukkigilas na mga nisikya. Fanawalan ka ta kadilal yang mitlal ilus sa mga axon. Kadilal yellow siya. Na fin saklak kumigyan daliligigastan ka to. Kidan aski usingan. Kidan rafa ka? Mon kad lang malan fela. At mo kun sum quitchap luman mo. Mon kad lang oyelan fela. Or wuna sing made, long si made. Ak pro na sing kat, read pa e pala kat tingges na siyong yok la mesi kumina ko na ro. Mon kan na oye sa file, kanaustin sa poklot. Mayin, pesi man kabing nagtaligi ko ito, may asor maupay patat na fish. Na may kumarong ako minas, we made mabang na mo. Kaya baliki kaya wang makulugay konsikat na siya. So, mga simula na si kum ako min riti. Ako min riti, kaya the riti na, kaya loyang na kaya, o yebe, kvasta maula siya, kaya maul ko. Kaya mo plug ni si Owo. Nasish, nasikmate, kan maul ko met, nasimadan kaya ka nasindalik na di ko. Na yebe na kuwas.
몰근맷 이걸라 뭐 굶드는다 나다 보아지나 굶드시게 고민 이걸라 몰로 마님맷 이런 eklemet Käsikä takana sieske beltinge in der Rakkaye kat. Mitlan kat kana aussaklege makulu. Mitlan kat ngadin Israel. Los kana aussaklege sipin siakosten laus. Tekis bin kat vilki kana aussaklege. Kina sipin siakosten laus. Likkeke kaikke kayawe. Nakakum ko ba naske masin kat fin metaliki langlan wan kat. Kat fin de akos ako golyak lang de kadaspege masin. Logikat Ngaduin siya kayo, fukoy mo, deginis, na, siyalig Levi, ikaw na siya, gulag asloman, degis na, ash, kukuloyin friend, ash fakluos, Tamla sörle wo kulama lapke akdaya takongan arulena ngadi me kolon ngon nasto shranga na fashi mainge anak den bagdalla overwhelm ge mukui ko ya magatash finan bikaila ge ko nege bena mama kum shumon ge coronavirus mind the walker got ne to ngana kom kidette makaim tella من لم قاطع ولا لانسيس لم قاطع شو ولا لانسيس ملا قارن الجنگ لا الف لا شو فين كان إذا قالني نندنا كأقصد ها نبغى نقول ما لا قد تعرفن كتير أيه ما قد تكلم كه قد تعرفن كتير ما نقول ما قد ورك ما كنا لا الف لا قاتل قارن كل ما لا مشوا alright, let me friend kula, ngalong si vaccine, hindi gasing nila lang, pray and watch. Hindi mo, Lewin mo din yes po, alam ko yun, pray and watch prime number Lewin mo yung gasing, ngalong siya mag, bro, tafang hindi masika nga. Bro, tafang hindi masika Cisco nga. Baba gasing pray and watch, context na yan pa, tafang hindi masika. Along track the vaccine, parang kinakalit niya. Ngayon, kinesun kita ston, life mo kiko ko lang gat, tingin siya na lakon lang nagito, so hindi mahal ko Freddy, o study na lang, pero Freddy about toss about study kaya nga. Well, ano ba lang yung tingin siya na? Kaya global lab, sisak lupa, kanga mo, fall kalem, Awo, pangan. kaya, kuno na malab, kuno singkat, pa isum nga, tono nga, sikisin siyak sum ke, buklal, abakot, ngayon na mo, kum, tako keto na, tosta bang ariti, ngayon na phone siya, Freddy papayan, read lagan, sa Freddy papayan na covered ke sapta siya nga na kulon singkat, may read siya nga, tako ngayon, si Vesi kitosta nga fact mo, may Jodie in kanaus lamaton fela. Aşke abakak siye lemekas neke singel siye. Na mit bala singanil mit bala shuk chapters tolu balal ke buk singanarail we aşke mit bala shuk. Dusen ana ke gade ta ka long back de lo tamlin serle ke Victoria la. Elos de shuk ke ben rek malalos. Elos ekun mit bala shuk ke ben saposien kapoyen chapters smaj ke buklalos ngan. Dahil ke mga liye ke nga kunay ke ilakay kursin magbalas singa luo ke Old Testament ngan. Ke Old Testament ngan. Dahil dako ke na yoklal merit se musenga ngan il dako ke na yoklal ingon kaya visingkat. Tawangin na singkat ke lapan kayo klale liye ke mama liye ke matangan. Nangayang siya kung tamin sir na kumingkan nam na sorela si background na ko an ke magpalo si nga Nicky Palanpel si ma si kyak marit si nga nga fashion na ke marit sen. Marit si nga ba sapta si elimekas na ke singal si nga fashion mo elimekas na ke singal si. Kumborang o. Okay, suki ngan use Apakok el ano ke tingin siya na lakilimyangan
Med book off. Okay. Eh, il waren sien Mashlon mit Balashuk. Mutzing a luba with Balashuk. Get you bezigan ba. Suppose sapta ge book book illustramos na Palo Lalos kan ko acho que eu acho que 600 BC o vi lenda na Ezekiel Jeremiah sing sa kan biya nga ilos plating na ke plan bel ti penangan lagi nga akili mi na ke akades sila akades na ke choose uniste guden loing na ke akades na ke uniste kan akili mi le mit palo men cartel sa ngod medal na inelos los akashi palo lalos na abakuk il siye bangan mit ma cartel il sulela in mosum tafela eh ti tafela actually mesin kali alin Israel ki makuluk lalos when makuluk lalos an katlet ngit taliki makuluk lalos an katil akilin elesang kayet na ke katil kalyelos na bangan siye ipwal Abakuk na mit palace shoot na kaywangan in som sulpe akes makinis la ni Israelan le likiki lalos kaya lalos pa use pensen na selosan ilta ko ke 7th century kalme pa late 7th century pa ilta ko ke kapun ye unfuku fin late century fin late 7th century nakalya ba last ilta ko ke 670 BC Bakan bulan bel si malta ko na Finland na temple and Jerusalem kanausag like 581 82 BC 581 na ito kayo ke 680 na Finland na as bulan palalaling na aski esyo hukma na bakit lusen dikikilang ni Israel? Bakit lusen dikikilang sa Finland na katil-kat na matayang mong fishes in the ban ni Los Inforla. Los check pa keke. Kaya nga tuwin dyan. Tingin siya na. Aflo ko na. Kilo na malap. Kilo malap ke background set. Kilo malap ke nga wi pelutlut ke in kain ito pe. Lakatashi ye ke melutlut senga na. Keisben pangan keisben lykke kelan alalos. Yes, you folk. Kapag kapel lang o. Keisben oye lalos nga en keisben lykke kelan alalos ko. Oye kuluk lalos nga in for laligikat nga naro el toko mit pelo epoca kel toko in tong in a singkat. Il siya ngat le tong in nge ko ifo ko il tinang ngait main tapo ko. Na tuplan kat na giperoy torkas il torkas kun pero il torkas kun ke na lal mo lem kat il tin na tapo ko la na len ngait lalikil wa il bat len tapo ko il tin na tapo na Firstly, me ko smela kelim ye toplan gat na sin. Firstly, me ko silfak mo. Nalim ka dilfak na sin mo itlan siya na matan fel sa raw ni kuwosyak. Kuwos pa fo ye fela ki ma kuwos niya ngayon siya ma. E kuwos e tiya lalal fung iki kuwos e long eko. Ngay sang ko na sin mo Babylonia tayo lo sin lay mi matan fela. May tingi, may nasalal lele yearput. May Babylonia ingen ko Babylonia ba in Chalanet layemi matan vela in Belsingan makayak lang gada patati velos ngan. Na in fact in may tingin la ilose diye ilose kufla ilose salanan fung ko ilose ano na foi leke kishipin oyen may leta fasang ko leila ko na singan. Ila leila ko na silosin ko in layemi matan vela kayo ke un may uko matan vela. Ilo se oe tu le som sas la feeling
katanglain säge fosit ilos ak jokilik sängin ja tonin funga inna nakfalet lalos ilos tiena aklin katina masap säin mailos oro kailos long zero masap eko flapesh wokalos kishipin falet lenalos limka de leila ile leila ilosin lemi maton velo panang ile leila managwa mailos oro wangin mait koin kutongolosi nailväkla muit masalallel panga neirput mekalmen salallel eirput kateritina ke fosigasten osnätalosa moiliki kosolepert esalalleliki wolf masintrel ko masintrel lao muit käros finansnalos takayen leisleme osnätalos kylingin foko elos paisraul ne enalaman boniga kelos patadin shukkiamana elos na me kalmen salalla lir pitsengan kot finjugin pitse laos na dalos ngan sakke marita mo ilos moi ligi bena kosolem na kosol masinjella ko wolf ko eh, tiger ko lion ko nga kum sonna sun kain kosol salalla ngan kesben wen finansiesa to shok to kotito kot educated ke well enough katinito la fakalapan asasin ojalalosan kipesi ilos liek pre ko ilos liek mas ilos ingoin shuke ilos shuke unia kangla pangan ma that's all that panangan ma talero shuke unia kangla na kil rek makin like lamana ke oyen mo igula ilorek makin be igulan sengain goin akalimye kodito la igula ba ko il ko yeneng ngana bensumail to ko apisiena ma simail shukenga en nasafla il to kon kainde ma simail shukenga to kon kainde naro il lomana ke ilos se pishaul me ana laman boni gula ke ilos patadia shukke mana elosa naro got kon petse la moit pail sham kun Maton fela. Oyen mit salallengen paitako. Pensi van na yena mit nganin ko na kayo kikilong silalos. Pangan kina lalos at talong siya kayo kimo ito. Fosya fak mo, mit mo yung lalos sikle es a lalari na enwag. May din nagawelo standing fung lagilo sa sikmeo. Pusin may dilo sa shukya pakanda na yan ko. Fosya la ilo sa Ilos akno song tan yo to ko sa ay shen met lem wen input coin kala sikala los ilos yol se ni foko fan yak se isla no na ilos to ya ko na ngo sas la som may tinge oro mo ko la los bakat la los pangan chu besiro los ang no fu anin fusion na fusion mau rak fusion ti fusion mai fusion ma wang in non ke wang in ba ko mata la wang in long se la fusion mai salalen en wak salalen pangan na ten ana ke tam le se le pangan ten kayak sima elos fin likikila na ngan na elos so elos soon elos to soon ke ben si makayak ngan to sono lo sana oro lama na ke oyen mau rakra ko fin ne igula ben si so ko ben si el to ko in shuo ke ma na lo wen ma ko in lai na oro ke ben si mai si kya ngan el sa ke force ikashmit ngan mo Kubus fa foi le ke ma kubus liye. Ngayon ro siya ma kubus et tiya la lahal fung ike kubus long eko. Pangan toplan gat na si na ke torgas lal abega ke fosi na ke akos ke benasapta singan. Na pangan lusen marit singan na me na sish mi singi. Me me si marit singi takoin akay got keo. Kilmo oye kuluk lan met lokalo. Lielim got ilfin molen leila
enemy slash in goal got in lame fit maton fela. Nailorela. Ifo, ingo inikesa motokumin liela, wengan na pwekolo ko. Kote binesi kale ni nan matalik kikele na linga ni normal. Ito sok la kuduka kotoro. Nalim ka di Lagos madash. Ki oye makite aleman loot te bangon mo si kyak na sis. Kete tina bangon mo coin si kyak na sis. Aki shipin long silang kat. Ilti tuwi na kes makinye kat. Ni kat finlik kikele na. Na ile kai kat fall na ki oye la siya. Na ile la mit ana kisi fesi ngay. Ile la kolan mit lokalo klasya in kain katangkot le. Agot finti got fin laweng na kilong silang katinakos. Na ile la kating katang la mit lokalo klasya. Pangimasyo kitosta. Ngani kin lang ay tafla na ki Fred. Nga floganot na simdam na zerle frengil. Lemen frengil som na ki terminal la shock mate si magataga in shock airport nga. Nara nga floganot na sim kumin. Fin ko man continue na ki Fred. Ito nga ki kun tafla finash. Mayroon. Commute. Okay, şu honest, ikaw benasum, loga Shloman, tekinisena loga singa na fos. Singa ulimegas tige singa dito sa tafe mapena. Luti sila Oh. tekinisena na ke. Si Vesin dak mo nage Friday an oy kuluk lag mit lokalo, okay? Pabangan Friday. Oy kuluk lag mit lokalo. Kuluklan mo itlokalok siya ngayon babana ang way mo na factual biye nake oyen mo kuluk ngan dave mo na factual baile kaat ila makuluk kuluk ngan dako kalye maitlal kishben siakustin lan talikadin god. Na, di gisa verkligen. Gott fin akos. Ako gulyak lan kat. Kat ila kafiskat ya. Kat ila liyekat yang. Hindi na may tsinda ko kaya ko lokal na sin dalik nato yun ngayon. People of verkligen. Gott may dalin kato. O na apples of God's eye. Kaya ba kung di akin mo to, hindi kan kaya. Kumitile mo si galyatin mo to. Pangalong si yoklalan kat na sidalit natin. Ta şokta. Tukun gasin esmak. Tukun gasin akkayit. Tukun gasin ilosin forla. Lykke ke kayke kaya we. Kadile tulokanek. Moton fel kuluk saye. Inta ko akkayo kielos. Ilosin galim ge makulik ilos aşkengen. Pa kide şu na ge singal meş ge singal itkos pa degin senale şamtram gingen na ge Habakkuk. Biye mausin dinge. Habakkuk sapta sapta se na postios ge singal meş ge singal itkos na şamtram lal Habakkuk el ipluwas ma makumin sige ke numero ko tingin sa jam ko mo siye pa God il aglen makulit God il aglen makulit ko ni Israel el te aglen makayan na ay les pa ma be ma inkay ni Israel na kumaya ang ifo katil sa po mate ifo katil dis na kay mate ngay cut mate kada long si Katlen inte kat pakai kata in meta pakai kata in fall na gilapala sige mo ko kayak lang kaya ba sunod sang ganaw sa fela
Kayak lang ngan bal sa pa mga na Sodom Gomorrah. Kayak lang nga bakit sa ano? Takalaklulan lang Jesus Christ. Free na daw mabatbad. Parang kayak lang ka ito. Nasaan pa na, kalifin kaya ito ni siya. And, ilose kaya, ganyan mo giwan hindi. Iwan pa na may ilose, lutoy ila. Nabanang kadal maging mate saya. Inta pa siya kaya, kaya bating isa laklit, lagi salalal. Kuluk lalo sa devalue human beings. Lives of human beings devalue. Dalawa naman siya ito na, kung di, may tsaya may Christian na parang ako yellows mi saying. Akmas. Akmas ni ka na uniye, talikshishik mit gelos isusle. Kung fin mit lalfong ise, mit egin mit Christian se. O kung malaliyaw portion mo rin, ngayon naman fact ya, ay ba na ko nilawit. Ay ba na ko salalala. Kung di yun siya, awo ngayon, dahil di ko siya rumayan mo kilos, walang chance ida kang lalos. Kain oy sigan kidente, ngait laliki. Kidente loyang na ke. Fact lang mapay, masuwasa may nita. May kum likun say. Min kadlar maging guys mo itse in tafela pa siya. Lama pinagil maging or abagil fakil maging man Assyria ng kamit Chaldeans. Chaldeans ba ancestors lan Assyrians, Babylonian na Armenians. Bangi Chaldeans. May ngan pa patakoralayan sige Chaldi or Chaldi to Chaldeans. Hindi akong fakfaka. Çok da bang mı dedi çıktı karşı kumami lükselina sibe loen le magluk ne sikya kadil leden sikya mayen lükkeke bugena barela na magna kuma bakit for lang mi saying lo na malan kat sukat tuya cleanse up kat magluk sa pro is kat na şişki magluk lasha. Ngayon siya, ngayon siya na kumisyon kay Fred yan? Hello, ngayon kay Fred yan. Kaya ako yung bilang Ay, lumalap kita, Filasen. Mas kay Fred, in fact mo, oy, kuluk lan met lokalok. Na buksen ben ay lash ke fostingal mi gashin ke singali ka jana ke got akalim yingan. Il dafa ma ben na melutit sige. Tos tongan to ma singan il tong lal abaka ke torkas kas ke shek na torkas kas tong ina singkat si pa ke fos e gas to kongan. Ko triti biangan ni ke singal si na singal lo ni ke singali gosh el to ke price ko aklo like torkas kas lal na singkat ke topuk ken toplan kat na singan. Na kil fact ke fos singal ni makers na ke singali gosh ngan el riti oinge. May Babylonia rek makin ka in chuke may tayo na ko. Ilo sa kami ko na lo sin like na to lo sa sasaki ingon kunyen Milo chuke. Ilo alya lupe na kinik na to lo sa rek kuse na ke mayin naik na to lo sa basang main se na selos. For selfless in fact mo. Yeah, ilosarik makin nakatlas na talos nito na kanaus na matan fellow ti pako tain pako mata kasi pagkakpangan kipel sumail sulpe folok la na yuring kating koin or properoy la kasi peroy la nga nil torkas na singkat la di fos gas lang nga nilang lim kat na kum na pakatoy mate ko kimatay we kami na funny natin nilang ifo ko in matay ngorek malan may kuluking matumar lang na matale hindi makuluk kumarla na siya nga liye ke may tora makuluk
Nal si bebatatin natin nal fact mo. Yeah, ilos kimainge ifoko kumis la na kelos kanaus la moit se arda na siwas la kelos. Nanaklal apaka kipelsingan bahil mo. Ifoko nanon ko si siwas ngayon fulfillenerek na sinmaita. Ash mait siwas la kelos sa ilfalay lem katel day na tulogin niya mait ngayon kanta ko. Kot finan ko ki mait chaldians ngayon. Ilosi tayo ki demons kom ngon folk e o pe ilosi tayo ki pushapas lalos na pagos long ki fosingan ni mekas kan may tablo niya rik makin ka nakat mata na kat da sang shuok ke iknas nga ilosi rik makin sang shuok ke ko reni un met ay nadali nakatarin post na met mata shuok ke na iksen nakita le shuok ke natal ul nadali nga ankin men pangan alyalu lalos ay los alyalu na ki koy yelos naro wengen back kumatay ni los naro abaka kilta ko ki may reaching ko ki torga sa sal na singkat nga nin siya iya nga ninge pahila dali panangan masila na mo ito nito pangay oyen lapan kulu clash mo ito may irela lim gatlen kai got ki oyen na got sangin ke oyen na got dewi soon me ito nara ikaw yung sikyak na sishpe tina si le na se got fin de akos lim got fin de paya ye ke ma got chamo no nga bin na tan singa chamo gas commute Kung mo yung lagi din bel na bam sa vlogan. aw phone Fast na sila real got fin matalo tin se nga gas lang got got te fash ke na wengen chupe got de we a sky yak lang got ma le na upe got te kain matayin pai nge ma si ma yok got ni no got ni sa malak ako sin ma sha lim got la le na liye got yang la le na ene no got in kain fash king kenik ma got ta ma pa ye si was la got ni na le na mo ulkin naipangan masyo ki frete si sakluke interruptions. Kota siya airport ko na nga kisto sa orale. Mukwi tal dal kulug ke ipsen. Tapangan masyo ka tamle nga mo komentary kasi yak sa line mo tisipe interrupted telecast la siya. Okay, una. Kal, ano kitigil sila lakam yung may reaching if yan tafi mo no masige tostaan na may namak yokes na ki Fred yan ba kisinsiyak sila apakak ngan na ke le if kapay le kat matal sing hindi makuluk mas work mo lang mit salalan mit katarsuk ilawit mit kuluk ngayon oil lela sikya fakya ray kumdi ke eh nanakin met lal hapagok ngayon ildo kan lang asin ka at ilsum na yun ka il flia siya kasi siya finel il tafo kat flat lang asin ngayon fin nakilapan ito lal si Fena maoyeli ngayon lang kasi ko tako fakya ray at mit na kuluk ngayon kati layla makuluk ngayon sikya na top na ke Kisinsiyag singan ifata ko ke saptaluo dolu fak yang merit singa to shokta basing ako binitala manago katel wo panang manago lan kata wo finne hapa ko kisinsiyag yang to shokta mawo pa ita ko ke kisinsiyag singa na nauro makuna kumang ako bin loeng nage masa kami lote lagi masa ngayon kot ko yung sum na urine kat kisensya ki masa makate na ito ke ibig bakit
katila una kulukshida ka coal influencer o may kuluko na ila may ito. Nakasukat ka so yung ganakat papa, ifo ko kumlayla Christians finen Iraq ni ka Middle Eastern Christians ni kumlay tatla ka kawalos. Ihangin niya. Kain sinsiyak sinan kat kun so na yurin kat papa, ila to po, may nilpakat, fal na gilaban ito ala siya. Na pange masih ang minisa ke may lucu nga pa piden kalim kila oye lash maito se akustin lash maito pai pensen lash kat fin dole kat mata oye lash tin oye matan kat tinag den for la men kan masing isikya fin sila sila ni Israel kaya ba isikya pela si komiseng na top na gigisensyak sila Habakkuk ngayon. Ito ka kisete. Isaiah, sapta singaul, fos singal luo, nagisingalakos ngayon. Ito po ako nagisensyak singan Habakkuk il fosek kun. Il fokalim kat kukumlay la makuluk ng sisikyak pelalawesi. Nagsusunod yung Isaiah, kung ako gigisensyak yan, in fact, siya mo, made Assyria. Kalyeyak. Nangayon background kina may reaching ba kadal magin maton pel Syria insum kanaus la Northern Kingdom. Katfimon Northern Kingdom kacharam kin shuf singaul mamadalang finan Israel na ten pa Southern Kingdom pa Judah Benjamin. Na kadal mo ganyan Israel ang kanaos la and Israel. Na muli sige mo mid Assyria kalyeyak. Na katsulog masige frete kasi siya ko force sila apagak ngan ba oh God kay fokum kat matal siya ko makuluk tagluk siya ang sin made klom na Isaiah, ele bok na kada kasi force sila Habakkuk nga. Pakat kau si verse ke set ngan le made Assyria kalyeyak. Kano nga sakla en Assyria to kanaus la en Israel. Nagdisusunod yung marita, Isaiah sapta singa ulan. Isaiah, bakit siya may paralelap? Sapta singa force singaluin ka singalako so na. Trivial questions about bang. Kasi sinsiyak si bang saptay gas ke bukul Isaiah. Asmi ka tabok lang, may kawigat ngan. Paingong Gembol si Belon no. Kuloge asluman, kulangan siya message sila nga. Gembol ko kum shuwe asye, shuwe onis kum asye. Gembol si Belon no. Kaya ba? Si Bevinen ganong. Na shuwe onis kum asye. Paingos ko, kuloge gusto ko. Wigat yang oye ko. Ta shakta. Kasi siya pa, saptay gas ke bukul Isaiah. Kung finale pulgas ke pa na fon na kung medale saptega si bukul Isaiah. Okay. At any rate, kita fon lagi marita. Sapta singa singa ulun ke singa lako shan. Si fe singa ta mamid Assyria kalyeyak. Nangayon riti singa luon. Singaluan ridi el ridoing to shokta lemga del fa king ay aksafila mga rofinol Zion klanske sumnage okay ngay aksafila mga rofinol Zion Jerusalem ngay kalye ito ko sa flatland Assyria, Keshupin, Kasin, Konkin, Nakaewa, Lal, Insifalat Lal. Sige, mod ko facts lal, Isaiah, nga nage, ilan tafo ma, lame gadil facting le, mea kalme na sikum.
Nganchu riti. Il ridoingin. Sabta singal first singal luwo ke sabta singal ulan. To sok limpa del fact. King ayak sa fila mga ro final Jerusalem final Zion at Jerusalem. Ngay kalye ito ko siya falat lani Syria. Kishipin me kasin kon kun na kay walal ain se falat. Kasin kon kun ain se falat. Kishipin singan God ila kana sa Syria. Now God will magina ni Syria in kana sa Israel. La força lá, na que nós lá e for, mas que kasen kon kun lalos en sevelat lan tokra si lalos na. Na kumli ngai rewind yun ke Exodus. Kedlen Israel elos madain kalye yak finanitcha. Ye ang fuko. Finan Canaan, God will shoot chances lang with Amalekites, with Canaanites ngayon, in 4 layakos. Nakisipin slikikilalo, siyakos din lang with Canaan ngayon. Paano God will akfa sila plan sila mo, ilausit na din Israel, in unayla, in sa kaila mo doon velvinan Canaan ngayon, ilyak matake. Pangako, umugilan ka ito. Na ilus matake, plan bel singa na ingin na, kadil layla, kitingin na, kimaritse, plan bel singa, kadil layla ni Syria, ito kanawas na Israel. Nagisipin, in safe alat, ko kaskas haramin konkin lang to ko siya silang and Syria, and kadilang kundi, mtasin sana ya, ngayak sa fila kinokan logo, ngay fashion, ngay kalye ko. Nakatfast lang nagipos singaul toluan. Tako siya pala, lanin Syria, ilkon kinefak. Nga ramay nga nakiwa ki ko, lamit mit, belok si Vena. Ngay kanawas lang, nasul lang matuan vel paspas. Isla maseok ilosek, ngay lunglung yam mit, oya na kyaw mugul sa ko. Kumdike, man upele ka to, yin sa kalan to ko siya si ngayon. Kadil laylalan ka tang lamatan fella ni Israel. Na, hindi mo lang sa akin liksyon ni na upele na upe. Mananagay kumbriti ka marit sa ngayon. Ita na makongan maasyrol si Fena. Nikin na le, God ilayla. Okay. Nais pa sila tingin siya na los cash gan lawan kulo connection levels. Wuna. Kumgulo, tingin siya na lawan friend. Na facts nga pa. Toko siya na ni Syria, election siya pala ata. Di ko na lekat pala len katang len Israel ko. Ilan inash kola, min kadil layla. Nakat fast na mit. Was single ko siya, nilridoing Madon fell na phone. Madon fell, na phone, ayan na, ang lanwon. E ngayon may cash up lalos, ayan na fishes, ayan na siya mit yokshup peliki mit, ayan na siya, ayan actual, tiye siya, pusok-sok, pukpukyak, ukayak-yak. Weng in alin won mangalik aksang iya. Pangay kisya lan toko siya Syria singan. Nakadir factor nagibos singan because on nagib malim in fact. Alim ka in fact. Yesukut tolago in fact il codici mezzi maguna. Yesiye tata. Yokshubeliki mezzi tata guna. Suko sa akin shung dia ko in
shakak maitse. Maitse by shakak sak in ching suko. Na gilmridian nga mga akong galang ge taxilan kat le kat para la mana kaywa. Finga del mo in sikyak na sikyak. Na fasingan ko siya, lem kat ko le na ilsa pa mamas in kailos sa kup ke mongo ya siye efa fur na fur in manalos. Sikalikos. God sa kalam ng Israel fa oina siye God madalan Israel efa ekle na ke koshan maefa isaga kokul sak na kewa maos otoke kilin safla. Na abangan mo ritsingan kalmen factual ayse ang gagawin lecture na us kilin galam gele makadulorela wahing mamitkan fact mamitkan lie wahing mamitkan line Facts fossil kan pa mana kewa ma kosro akulukye mo da ngalye mo ito furriyak ya Main bakal sa ka ba sikya ko kewa na sum Isa William Tolin Jonas Leila da gadin dia konkin malem gadel usin asish Kuloki mo dito ta kulawalap Tolin Isa William chapter gas lal Isaiah chapter ungulon gosh book ungulon gosh book lal Isaiah lamayak mabangan mini Bibles kung William dagyan sapta sige Isaiah o eben na Genesis hindi sapta ungulon gosh ke Isaiah o eben na book lal fact yan bangan top sila gan gulo iso gulo kum siyak sinsiyak siya ngayon so in the 751 okay kung back kalim alright now fact naman nage kabun may lutut siya ngayon pa si Fesige siya siyatan mamit Assyria kalye yan Kadalor maging in Syria in Akkos in Israel kung ginasa in Israel nag-isipin in safe land kasi concrete lang to ko siya siya tan na may ko managawa balrela nakadla kal di ko bangan na ngay kanaus kumle na kumdi mo saying kumdi ko na Syria mo saying may pala niya siya kal kanaus los la wang nila nakalme na si kumay pagdito siya ngayon pa mama kadal isot na siya may concrete may kumren naman na min na kumne man na para kum ito lang mga nagumata ka hearing God Kada mo tayo concrete mga ning so nakluki belem God. Nakluki when na din God lem Jesus Christ. Ngakumin di aske masing. Ngakumin in efal. Si mo sila mga taske. Ito le mga nagumasiros ko. Makatiliasin na sis. Kat mo tayo yining yung kat talaga sing. Basing niya ako sila mga. Tickets ben nga ito mga. Kasi ben kadin guest na. Geneklal. Gasolin mo gan fakki kayo na yining yung. Tigas bin, apa ko na yakmasin ngayon. Kat pa i-guess naman. Or parang, yung nakfest yung, nalalang si Pochi sila, isali ko na, bakit malas? Kadil finlonsing ko na ila, ila ko na ila kat pindiya, or fal na galang sila. Na or, baro kikamtan siya kasama mo, ngayon, mana ko masiru ko. Nga ako lang, kasan ka din ma-fek yung kayo din. Kasan ka din mo sa monyak, but na kayo, nagawa ko in ease blocking in sewo think na kasi bin gawin lang dagat naslon Alu In Ekuh ngayon kat we daw online di kami nabagat yok mo may gasang ka din ang effect yung assessment ko sa iyo pagbangan si Bea kasi hindi ko ang mo kat live may naman tibangan si Besingan pag-gaston ka din effect yung Parang siya ngantem da kon kini wangin kon kin to kayo mga kat online nagawin bela kan tali mo masi yok siya ba kasa gadin fakikeli din kalme man kuno la masi ngay ikuniyak la pangako klan ka to naku
Kom even gadel jut men gumin ash sanati euro. Where makin in sa hakfalat lol. In sa ngakkel mi long goleng lol the su. In makyoki mama to fast no in nakyoki ya. Eh na bangan sette isa William kung gulo. Bangan bangan puksingen pupukon ulon gosh pake buklal Isaiah. Our name ang name go Ramona bange baigos kita kalawasan na may lututlas na kita show na Sendrian Sivesi Sendrian fact mo ifo ko na non ko sisuwas o anna ifo ko na non ko sisuwas o anna isamle ki kudo kon sige tosta frete asklisik forse sila apagok. Le ifo ko kadil lelang met kuluk ngayon in akfashin ako in fast na mit usik kayo na sila ng Israel ngayon. Na toplan kata pakat ikalam ki sapta lu tolu ke apaka kan. Na shakta met diyo chuna ke mangan nan. Kidan shusha ke sivesi ke Sendrian. Sendri ngat te sham kun ngat te akte ingel shakta ngayusut na phycology kalme ba overview sila ke Sendrian. Sapta si ke apaka si ke akos na skaldun ke akos na may sivesi kan fact mo ifo kan non ko sisiwa sa on na ash ibluwo ke me reachingen me reachingen ipse medan ba asklish for sexual apagok pa fosse na ke fosse ke sapta sige apagok na ma akkalim yiyakle pa ipsakluan pa fosse luan ke fosse lakosan na gusto ko ke doing set Finteng aga degin tresko akata yele mea kanon me dututsina ke senriongan so was when you get belan dawi oye be belan belma en ma serisku nge backfashia along len Seattle matawek and Des Moines the backfashia senri school weng en Kona en pon be en kushai na phone na senri school bang mama kasi wa sharam gunya ko ke buklal abog sapta se fos lagi ako siya pa ipsimit ngan na ipsiak lo ngan pa fos singal lo na ke singal ako siya na bang mga asting na o kusa mga wigat na na finas kusin siya si luo malos map na sakelim ye otherwise if you went kusin siya na ngay dari Kalia de kanila siya. Taking just go, el dawigo doye go, kasi binakta el yalay the connection lalan. Taking this ena le Mr. Frank, ilos wigat pia nga rela akade lalo san, ilos cash flocking in on the kona flock na hilo. Ano ko siya masun Big Island and next ko lang nga alag dewen alo reception kaya. Na para ilos weng that then we got in now. The last call, if gusto we got ningin and if you not kusensia close, something that's Christian saying ko tako akademie kadineta kisbim ni chelu balash ngaya ngay usot na suos kos fin long se ngay sang link se ngay ko fin long se taka wiya yang min ngamagay na pa ngaya kung fin long se taka kung fin long se taka show ang rada pa siya na kung fin click links ngan ko copy and paste links ngan na kung mikon taka wiya yang game ni luo lola lash nga Isa William gula ke kumakilimian fina kun siya taka set teo na links nga siya mo siya ngan kung fin click na ke copy and paste na ke browser whether it's your phone or your computer kung mikon taka wiya yang sila ngay so siya ni Cheluan Lois Finwangen natari nga shoangan kali
okej, wuna. Glöjso. Amo gewengin Mitsumo. Names tarwing ang kalya program sa kasi proy. Nang may sigusle. Kat proy. Olim kat flat na kat sigil bangin asum gao singin sang kulong walap na sum gilang lom na sish. Names kat cash kat kiyan sa tsulawe. Iges donin siyash. The dictionary kalam ki gaslum, para gaslum para kasi was. Gaslum man da kayo nakaya ka lakin sa uya ka. Na kulo ki gaslum, ay kulo na sin nilo sa uya changin niya. Mas wala los, akaya los, ay gasalos ke ilya lalosan. At kulo na kat kobe nashki kalan sa psingin sa gaslum yun yung na so magin god, inawin kalan sa plum, indafala gaslum, fall na gilong silum. Paingin mo siya klas na sumukat, flip man ako na yung boom. Kaya maingin na kayo ganyan, when si fan na doon sa Jesus Christ kat proy. Amen. Oh, dakwal dim. Staff sergeant gome SFC la gulang walap, gulang do gaslan. Ay, syukyan sang uning kalyas ko la shinge